Jotono nuklumka tini sarik jeng press meet kay maningke narok semeno tini exam subject dio tay deputy PO ni exam jeta noy tarik nganitong mani je cancel ng mani abo tabuk jeng committee kata abo date rok je reschedule ng mani abo rok tiyo exam rok tiyo narok no briefing kay nani bagay jeng oro kay mani ani loge tongo jini Nores Jamatya bo ke IFS bo jini board ni member dai narok Simon jini Dr. Patosar bo jini board member dai jini bo EO RD bo Dilip Bormon bo jini board ni member to tini main ingke jeng decide kai ka immediately exam kainani to jeng tentative date tabuk ang director school education by kok saka jeng 14 tarik venue rok ni bagay ingke citi suina ni nangon rok Simon school colleges rok kabang ma venue 71 venues tong mani ingke aborok ni ingke chini onek time ke chini direct control of kroi ba jeng buino nirbor kai mani ba jeng tentative date inai jeng fix kai mani ingke 14/7/2024 but kok Sakwlaikha ingke tabuk date on no Ungnai 14/7/2024 ingke next reschedule date oro sana ni muchungo admit card katal issue kai jakla kecam admit card by no Ungnai tau porjento je admit card rok thik kai nani tongko songsudon ong yakho age jeng time ro pro kai slap ya abo hai rok bekabang ma tongko narok abo tawana di narok ulok qualifying ka jeng abo thik kai manano osubida kroi tawuk je narok ni admit card je tong mani hai abo admit card যেমন ST ni jaga ST ang yawa UR suika jeng tiprasarok bacheng last moment kena porika ingke tini se print kare woi nayo ingke nukjak ka bul se play ingke aborok correction ni bagay chini tani request rok kabang mapayo tau apatato joto correction kaina ni ingke onek time taisan nang pinay asip time kare ka bachini yago jeng admit card rok tai correction kaya je tau tong mani hai no abo hai no jeng consider kaina to admit card katal isu engjakla tai narok Simon narok ni porika center ba age je notify ang mani aro no Ungnai timing ba eki time no Ungnai 14 tariko eki jaga eki time admit katal ba narok Naharjaknai tai age ni notification hai no porika MCQ system no Ungnai kintu jeng kaisa katal introduce kaika taisa transparency ni bagay jeng OMR sheet introduce kai kan narok ni answer ingke OMR sheet to jeng nanai age ingke question no direct tik kai taisa jeng question pirong nanani tong mani tau abong yawoy onno competitive exams rok jeng nukka bank rok SSC net SLET rok bibinno je porikha rok pan tabu abo OMR sheet to now ingke jeng OMR sheet introduce kai ka question rok la age ni system hai no syllabus kuno change ingya age je syllabus notified ng mani abo hai no tai chini exota question je tong mani abo hai no exota question no Ungnai MCQs only difference inke OMR sheet oro angsan ni muchungo chini borok rok first time jara OMR sheet by porikharan ni thangnai rok norok abo kisa OMR sheet by Bahaikhe abo kai marking rok kai abo narok kisa naidi YouTube rok betong OMR sheet to marking kai nani ke by roll number rok kai by answer rok marking kai narok practice kai nai mano abo jeng bem ne instruction chini website do upload kai nai narok model OMR sheet jeng upload kai by ke narok roll number ba answers rok narok renai abo jeng website do renai tai kaisa oro clear kai nani muchungo chini jara written pass angai interview ni bagay
abo jara select Ungnai ro personality test ni bagai borok ingke jeng age 50 marks tong mani ingke tabuk 50 marks ya tabuk 15% sekainai jeng Supreme Court ni order tong ingke order ni anusare no personality ba interview test ni jeng 15% ni mark ni slide kabang reya jeng 15 marks yaitu written exo marks tabuk interview ingke 15 marks ni Ungnai age 50 mark tong mani tabuk 50 ya tabuk just 15 marks tai interview personality test abo fully jeng cesta kainai under CCTV surveillance joto interview personality test pro abo CCTV coverage kayai no jeng kainai tai tabuk je mistake kotor je abo repeat ungya tei jeng oro head officer strong room kaisa 24/7 round the clock security guard betong nai CCTV monitoring betong nai chini question paper ong thung ba joto confidential papers exam related strong room ono jeng ton nai tai yang ton ya oro strong room kaisa ono jeng ton nai omborok no satai nerok just singna nirok tai tongke interview abo ki tabuk ni subject uni bagai simidek nai na buskani agriculture ro Bahaikhe abo boda tabuk ingke jeng oboni bagai yaitu Supreme Court ni order setongo 15% ni besi manglak ingke asa kayo onno joto exams strong ni abohai taung ni simi je exams Ungnai ro asa kayo jeng abohai no kainai karon ingke abohai judi kaya ke interview marks jeng kabang reke uloke challenge kaya ko do thangke chin interview ro batil pan kai mano apon ni bagai jeng prothom no sotorko ngai just 15% marks jeng question nangka ki ABCD da ngai amai system da abo MCQ no again ni hai charta choice nai ABCD choice abo MCQ again ni system hai nai answer simi se jeng OMRC torna ya sate ke semua kuno ka ne bansas ko question ba likin ka answer lik te wise ka abo ne je det ka abo boda hai te se den sen sungai na question answer te se okong na ya ba hai tabuk question taisa lik angkele chini chakri sitongla kai 13-14 bosor chakri tongko single retired person ya chini chakri ke kemana nile jeng bumuchungla ingke asa kayo jeng complete secrecy maintain kayo no age ni mistakes rok boro buleng ka Bahaikhe ongkor ka borok repeat ang yatri no jeng jai tong nai asa kayo tayang lak